Hrvatski premijer Zoran Milanović poručio je da će ta zemlja štititi prava svih manjina, da u toj zemlji niko nema razloga za strah i da je to Hrvatska kakvu želi. Srbima nudimo saradnju i mentorstvo na putu prema Evropskoj uniji, rekao je Milanović na Skupštini Srpskog nacionalnog veća u Zagrebu. Predsjednik SNV Milorad Pupovac ocenio je da se protiv ćirilice bore ljudi koji misle da mir nije najveća vrednost, nego da je najveća vrednost održavanje ratnog stanja, ljudi koji u ćirilici ne vide pismo za komunikaciju, već za ratovanje. Na nama je sada, nije sada, bilo je davno, ali nikad nije kasno, da definitivno sjednemo i da vidimo ne kako dalje, nego kako uspješno zajedno dalje. Sad imamo dvije države. Hrvatska je članica Europske unije. Ponavljam jednu stvar dosadno, ali vjerujem u nju. Mali smo i kao što Bojan reče, u Europskoj uniji ćemo biti i jedni i drugi mali jednog dana, nadam se skoroga. Moramo odrediti svoje interese, svoje prioritete. Međutim, nema više razloga da sijemo strahove. Ovo je prilika da se podsjetimo i na današnja vremena, na vremena u kojima se osporava ono što je postignuto od 96. 97. sa Erdutskim sporazumom, sa mirnom reintegracijom, sa našim doprinosom ulasku Hrvatske u Europskoj uniji, a što se sada želi baciti pod noge. I da se podsjetimo da nećemo posustati u otporu snagama koje obnavljaju retoriku rata, snagama koje obnavljaju retoriku mržnje i snagama koje obnavljaju retoriku netolerancije. Srbija i Hrvatska moraju biti moderne evropske države koje primjenjuju najviše standarde u oblasti ljudskih i manjinskih prava. Zato ćemo vaše današnje zaključke o položaju Srba u Hrvatskoj, kao i predloge za rešavanje problema proisteklih iz rata i integracije, podržati snažno, istom predanošću kojom brinemo o položaju hrvatske manjine u Srbiji.